Wende no se Section TV va ni vodo. Kiva Museni Wailovi na kila kitongo iwe ni President Uhuru Kenyatta katikati wa ndongo inge mbinge kuma mesani ya cheni cha Movo tuikwendia we musiaisia wa Cheni TV muthenya musiona ila ni Jamhuri nde ya kwaila masito makwa ni tawajimi wambua na kini cheni cha Movo tuyambia ni kana andu thandatu kuma kauntini ya Kilifi ni mawe tokwithwa maminie kutiwa ni mathayimo itina wa nyumba ila meindeni kukwata mwaki thandatu ni vamwe na mwaitu umwe na ula wina ukuu wa miaka 55 undu umwe na Yesu kuwe make 5 tondu mwandiki witu wa Movo Peter Movi ukutuelezea Kio cheva vamwe na Kimeto nivikiwe na kukusiwa utuini wa Cheleni kila kikaloleni kauntini ya Kilifi no itina wa mwaki munene kuvutha nyumba imwe utuini uu mwitu umwe ulawi no kuwa miaka 58 na Yesu kuwa 5 alame na ukuu ithe wa miaka 10 mavikiwe na kutiwa ni mathayumo itina wa kuvuthwa ni mwaki. Tushtukia moto uko taru ushawaka uendelea kuwaka kwa nyumba. Sasa tukajaribu kung'ang'ana lakini sasa tayari walikuwa tushaumia. Kelele kutoka mbio wanawakatari wote kabisa. Mbewa kikoki mwaitono ewetwe tona mboyani kanisa ni imwe ilaiva kuve na musi kwake owingi mwaitu uno nionethiwe na kikaloki mwanya na nyumba yake mayelewa wiyo itina na kutanisya na kuenda kukoma. Juliet Kalume ula waisye siana siake ile itina wa kikoki na ila siye na okuo munini uvikiye na kwasya mana vikite na kutani ya muthenya wo owingi alama vikiye na kwasya mathayumo nimba mwena mavadha eli alame na okuwa mwaka umwe na nusu na kana kangi kanini kalake na okuwa mwaka umwe na mieyina uma wa mwakio ndona vikiye na kumanyika ainena na Cheni cha Movo County Commissioner vamona maofisa ange Martha Nieta meo vikiye na kutoa isi ukunikili wa umo wa mwakio. Ndiripoti ya Cheni cha Movo ninye Peter wa Movi. na tuende ni kana vatialete lungweni nini kana usakwani munene wa mwaka wa 2011 vikiye kutoiwa jindongo ikauta kuma ilembetani ya ukambano siende kumukunia maleve ndongo ya chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka kuhulu cha kivelo cha usumbe dhini wa usakwani munene ula ukite mwaka ni usu tuendete uu kaivinda vudhu itina wa ula wa mwandiki wa Movo umbeni na ula kuvikia uyuthi umuye ya bwana Enoch Wambua na ula idhitwa imelelia mataki vila cha useneta kuma kauntini ya Kitui kumakulia ekalima kisioki kumukwata Mbau Kalonzo Musyoka usakwani ni munene ukite. Patrick Muthini ni mwandiki witu wa Movo na nutumbanisye uwe otondo uili mwandiki wa Movo na ula nuthumwe wia na wai wa kisese cha Movo cha Standard na ula ukwetia kivila cha useneta kauntini ya Kitui Enoch Wambua ni wambeiye kampeni siake sia kumantha utongoi ati imbe uwangili mwe na alani ekali na enende makaundi ino ya Kitui nimonekie mausua sokoni wa Kabati na ula uwekesioni ki kuikia na kumukwata Mbau mwandiki wa Movo kukite ya kivila ki kwata endogo dhumanena ndo mutomo enda kali wendo kitembela ndezwe ndini uwa mkutano Wambua nunenganie mitalatala yake na ila uvangite ndini uwa utongoi wake netha enendi makamukwata koko na kumunenga kula wingi no wetie kana utongoi wake ukembwa wi wa miao ila itekembwa iyumesia mwenendi na aivindwa mikalile ya enendi makisioki Wambua no wetie kana kaundi ino ya Kitui na uthui mwingi muno na muthanga waile nima
vala uwetie kana enendi a mathelite kwimbwa maikalilwe muno ni thina kana kwaiwa ni liu vala uwetie kana kiwu nicho kembwa wivata wake wambe vyu kuthinikia amina kulika sirikalini. Mutongoi u wetele ni waisye kana ndini uwa mivango yake ya utongoi nuvangite kuwete maendeleo vamwe na kumanthia enendi uthui ula wivithite kaundini ino. Oingi uambua nuwetie ndini uwa maundu make ala mavata uvangite kuthinikia ni vamwe na kisomo, uimi na maendeleo kwa amoika. Mutongoi yu nukulilie atongoi ala angi maumite isioni sia ukamba makwatene moko nikenda matone kumunyuva mutongoi wa chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka kukilia kivevelo cha usumbe kusindana na Musumbe Uhuru Kenyatta ndeni wa unyuvani wa mwaka wa 2017. Ndilivoti ya cheni chama uvo kuma kaundini ya Kitui ni sokoni wa Kabati. Ninye Patrick Mudhini. Na tuendeani kana vinda ivuthu itina maovisa mautheu uitina imamu kutoa isia mukomo majendekethia ndivyo ndomu na mauti ya moma vikiia kuthinikiwa undula una vikiia kuwete kuno munene methoni ma nende juu atethesia mama takitali ni mendekieni kana mavikiia kusiokethia uyani uuni itina wigwano wa vamwe kutoa iwe katikati wa atongoi masilikali nene silikali sia kaundi undumwi na atongoi ma atethesia a mama takitali nao ni wawi uneni wa ndongoi isu. Yes, we issued a strike notice on 12th November 2016 with only one item on that strike notice, that is the harmonized collective bargaining agreement. But after thorough consultations and negotiations with the negotiating team from both the divide, that is the national government, the county government and us, we agreed that collective bargaining agreement is not a one-off process. It takes time. And on that note, we came to an understanding that we are going to give ourselves timelines on when it is going to be initiated and concluded, including even registration in court. The union belongs to all of us, not a single individual, and therefore the decision we shall make here is drastic, though it may not go down well with the General Secretary. Cognizant to the suffering of Kenyans have endured over the last 2 weeks, following a strike by health workers across the country, we are happy to announce to the nation that the national government of Kenya, all county governments, and we, the Kenya National Union of Nurses, have this afternoon concluded and signed a duty resumption agreement. Consequently, we ask all nurses in the country to report back on duty immediately. Given that we have reached an understanding, an agreement which is implementable, which has timelines, therefore, to make this decision to announce to the nation the suspension and calling off of the strike which has been there, and asking their members to resume duty immediately. And therefore, thank you so much and convey our gratitude at this difficult time to the nurses who have shown leadership. Wende kwa tacheni cha movomo ndoni wa Samu Nzaki unyaekia na ukumulikila imwe kwa imwe kuma nyumbani ya utangasi ya cheni neva musini wa Ilovin. Sasi Samu Nza masama Afrika umiloni wa suavala tunengelela sema uvotondo maende na ukitika na ugo. Otondo uile miaka miongo 5 itina wande ya Kenya kuyosi ya wiyathi vala chathiki mwana kiwa tokithi wa kituwa iwe kiwanzani cha Nyayo nikila kiva musini wa Ilovin. Vala kiminete kuvikwa ni ndongo ikauta Ever President Uhuru Kenyatta katikati wa ndongo inge kungi ni kana Kenya kuma isioni siki vathukanganio no maende kutani ya siathe ini amwikati wa movola tuithiwa tunengelelie nthini wa mesa cheni cha movose ngoma mwendoni wa saa 10 undumwe na saa 1 na tuimulika movo kuma itani sianthi sianzani kana
Musumbi munyuve wa nthi ya Gambia bwana Adama Barrow ni umisia ukulio kwa musumbi ulawithiitwe ekivilani bwana Yaya Jammeh kana vikie kwitikilana na mausungi omosa kwa ni mambe esu ukulio woka vinda ivudhu itina Jammeh kwikithia kana ndakavikia kumuthuka kuma utongoini ona itina wake kwithiwa aminete na kusindwa. Dennis Kaloki ni mwandiki witu wa mauvona nutumulikile na mauvoku maitani sianthi sianza nao niguo ugo tumini ukumbanisia uvwana taguo. Itina wa president wa Gambia Yaya Jammeh kusindwa usakwani chumwani kithelu na waisi usakwani usindu nae wa aki ende usakwani oo unausiwe ni ulusani na ungei. Ainena no matavya andu na kalima Gambia na ndetha ainengane kivila ki usakwani uyu kethandwithi wa uisioke wa. I hereby announce to you Gambians my total rejection of the election results and thereby annulling the elections in its entirety, and until we will go back to the polls, because I want to make sure that every Gambian has voted. Adama Barrow na ulani we President Musakwe na waisekana Jammeh ndena ukumuna vinya wole na nautua wa IEC na usu gomuvela without ongo isi uzakwa ninde isu ya Gambia. Na waise Jammeh ndena vinya na ukumu wakwasia uzakwa ni withe uishoke na kanakuleana na utua IEC. Ni wasia IEC ni gomuvela ulawi na ukumu na kutangaza musindi na ni mama na mutangazie kwitha musindi athalane na kwa oyu ni wamusumbi Musakwe wa nthi ya Gambia. Our outgoing president has no constitutional authority to reject the result of the election and order for fresh election to be held. The IEC is the only competent authority to announce the results of election and declare a winner. It was already done so, and I am now the president-elect. Ni wakulia ateimake methemea uu meteleta kunanga kwa kivila Januari mwaka ni ukiti. Barrow ni wamukulia President Jammeh amunenge usumbe kosi nundu uti uu unatiwe ni andu na akalima Gambia endetiwe mwene. I urge him to change his current position and accept the verdict of the people in good faith for the sake of the Gambia, our homeland. Jammeh na ulawa mwanajeshi ndisu ya Gambia nunethiwe musumbi kwa miaka 22 valama usakwani omtheni wethiwe aisinda nundu metha matongo iwe ni silikali yake. Elawe musumbi ekonomi ya ndisu ni endereithe ya muno vala uchaweka thinte muno ndisu. Ripoti siasa andu nimethia maya kwanzia zichomanyikana nangi kwikwa nthi ni mateasilile kotini na makatwiwa kwobwa. Adama onasindie kwa kilungu cha 45 iulu wa yana. Vala Jammeh onasindie kwa kilungu cha 33 iulu wa yana. We never rule this country without your mandate since we started elections. And I will never cheat or dispute the elections, because this is the most transparent, rig-proof elections in the whole world. Sakwani ni uru na sengise ingi nundu Jammeh nunethito aisinda mosakwani onthe na alama ethiwa nthi ya Gambia kuma alika kivilani. Ainena Jammeh kwanza ya simu nunonekia imokathi ya Adama kwa mkumusinda usakwani unavitukie wiki muthelu indi amwe amanenge evinda nikenda methe mayesile kana memutia kivila kana maimutia nundu usakwani uyundu nae wa aki nona usiwe ni unge mwingi vala mutulile muti Adama kakwitha ayo ya kula. Depends on your calendar. You are the president-elect now. I'm the outgoing president. So you give us time. Ona vaile ou ekalima nthi ya Gambia ni maisi oneni wake Adama nikonania nukilie kulelia ngona kunengane kivila ki. Ni maendeise motanio mamugo notanu tane ya usindi wo na kuthocha silikali nzao ya nthi ya Gambia na ilame kwisilia ni kwitha iyete mosio nthi ya Zambia na mauvandiliku maseo. Ndiripoti ya cheni cha mavo ninye Dennis Kaloki wakatoa. Nani msese mwendo kumwa mesani ya cheni cha mavo twende na ukwendea jamhuri nze undumu na jamhuri ya utema na idhoka kwa yu betikilia tukilanilia nginya ntheni wa iwanza zitu ni kana tumine kumana hamwe kati wa mavo ala maviki ye kukua uito ntheni wa iwanza utundu tumba niwe mwandiki witu wa mavo mudha ukinamba ile Patrick wa Muthini.
wende no se Kieni TV va ni vodo. Timu wito wa mbunge ma Kenya na ola withiwe wa minoku akikombe nthini wa mathayo ala methiwe maitha kwa kaundini ya Mombasa ni nthini wa Makande Gymnasium na indi mamina kwithwa maitonia onethani masawaja miao onoke mwanzani metha mesawa na indi uvo ngukumbanisie hulita ukuma Mbaraki Stadium vamwe na Makande Gymnasium ni kaundini ya Mombasa. Pauline Njeru kuma kaundini ya Embu na Isaac Kipkoecha kuma kaundini ya Kericho nimo asindi mailungu ya 10 ya Isemba ya Safaricom imende ya timu wa mbunge ma Kenya wa aomenu tete yeke kombe chondhini wa idhau ya muvila wa moko kana volleyball ndini wa madhau alama dhalile mudhenani wa iyo mbunge ma ilembeta ya Afrika ya umeloni wa sua na alama kisioni cha Mombasa. Timu wa Kenya ungu wa utongo wa mbunge wa Teso ya Yulu Adha Ondera nukimie timu wa Rwanda seti ili kwa vadhei vala seti yambe dhalile na point 3 kwa 29 na yakeli ya dhela kwa 5 kwa 5 ndini wa Makande Gymnasium. We have won because we prepared very well. We have very good players and we created a good spirit of teamwork within our team and resisted all attempts by Rwanda to take the trophy that we won in Kigali last year. Wana itina wa timu wa Rwanda kuonania utuika nthini wa OCA viti wondo na sia matunda vala seneta wa Hussein Gishu Isaac Meli kwa dhaisi ya mivila kadhaa ila ite isieka ni timu wa Rwanda na huo timu wa Uganda wakima timu wa Yala zeti ile kwa imwe. Timu wa Rwanda wasinda timu wa aka Makenya seti sionde na huo muvila wa Mau. Timu wa Uganda wasinda timu wa Burundi kweselame kwa ya Venoti. Ndini wa madhau timu wa Uganda ni huo utangasi weta huo sio sindi ndini wa madhau onde madhau maikwati wa kwekeka mwaka ukite ni ndi ya Tanzania. Na indi tuitiana na isusi ya mbunge maitu maimino kwa kikombe cha muvila wa moko kana volleyball tulike ndini wa Isemba vala Pauline Njeru na Isaac Kipkoecha ni mwamedhiwe mamino sinda ndini wa Isemba ya Safaricom Roderies na ila dhidhiwe ya mina kweka ndini wa ilembeta ya imendi ya idhio na indi uvangu mbanise ulita undu medhiwe maidhauka vala musindi widhiwe aituvwaka ainewa mudhenzio wa silingi ngili yana yimwe. Pauline Njeru kuma kaundini ya Embu na Isaac Kipkoecha kuma kaundini ya Kericho nimo asindi mailungu ya 10 ya Isemba ya Safaricom imende ya idhio yila yithiwe ya sembwa mudhenani uwayo. Kipkoecha aminie Isemba ye kwa dakika 49 na sekondi 22 vala Daniel Moteti kuma kaundini ya Makueni wosiye namba ili nacho kilioni cha aka ye ila ya katatu kwa Paulina na ula usindie Isemba ye kwa dakika 51 na sekondi 22 vala nake kuma kaundini ya Masaku Catherine Mbula wuki namba ili naindi Monica kuma Nyaururu osa namba 3 Asembi maana monza nimeusinda na Isemba ni vala namba 1 wosi ya mudhenzo wa silingi ngili ya na yimwe. Na indi ilembetani ya Uingereza kikombe ni cha EPL kana English Premier League timu no siende na ivanga ndini wa kikombe ni chu vala timu wa Chelsea the Blues no mande na utongo sia mena point 3 vala na we timu wa Arsenal ndigo namba ile wina 3 na indi uvosi ni gomba dikumbanisa na kukuete ndini wa masani makia wiyo kama ndoni wa saumwe mwana ukinamba ile Patrick wa Mudeni. Yeah. Miaka ni 53. Tuitania ila ikuitwa Jamhuri Day. Valasi ya thesi kibabu kangani siwe tokidwa iminete kutoa iwandeni wa isio siki kibabu kangani vande itu ya Kenya. Ndize unduoto na kuunene hata mbewa kuina cheni chama uvondu mwina cheni kiwanzani mwendoni wa saa mwanza.
nye tamuke ntani mukenya nguga moyo Aha. isherekea miaka yesu na nundu wa kwitha takwatio yathi na kwimba tena ula uhuru kana ula kutania kwimba ti ana Kenya nina moyo mwingi muno tani mwana Kenya na ninge ni undu wakwete utanu mwingi ti kwa kuweka ona kwa ningiwa moyo mwingi tuona miaka 53 ya wiyathi itina kwithi watu asumbikitwe ni mukoloni na niwe se kusumbe kwandu kwitha ni mukoloni mundu te mutaile nie kanote wa langi waku ukutu miondu kwenda waitha bailu inewa miaka inabundi wanu mau akwa kana membwa majeki wa kindu teta kipande ukeba wanikitwe bati nena no kebe yandikitwe namo pangingo maito kuma no kebe ni lazima uende nacho na ningeosi ni twende kumbaniwa ni mwandikitwa movo mundu ya Alex mutu wa Musomba na ni twithi watu imiko hata sia ngoma mwendoni wa saumu ni kanaende hatu elianje yulwa muthena undu wa wiki ya kutanangiwa ndini wa isio siki wathukanganio vanthi ya itu ya Kenya na utwana kitho imendea jamhuri ndi ya kwaila nina andu ingi muno ne themba ne ndienda umende sikunzeo na ndo ndizo maweta on the 7 lakini ne kwate ni manzia hisia ni ngumende sikunzeo nende na kwa mashambiki wa Cheni TV na muno musiaisia wa mesa ya Cheni Chamovo ni kuendea usiaisia wa kwaila undumu na jamhuri ndi inzeo siongama mwendoni wa saa 10 ndisio kethia na angi maingi ni kana tumanyithie undu cia thii cia viki ya kutanangiwa ndini wa isio siki wathukanganio masito makwa ni tawa Jimmy Wambua na kwa ninyi mutha ukinamba ile Patrick Mutheni.